कि एक ड्रामे फिल्म में भी या थिएटर भी ये सुमंदी बाज़ें किरदार मतलब एक्टर बलाएं रोली डायरेक्टर के ये बलाएं किरदारी पदा अमा के फाइनेंस बोगाएं अमा के ज़र हर चुदर्श भी लाजुम आई वास्ता आउटडोर रिकॉर्डिंग वो एंटरटेनमेंट होती है ज़मकारंगों पदा कमिटमेंट जज्बा के मने ड्रामा सही मने कामयाब करेगी डायलॉग के बा आहानी जोड़ कनक पर डायलॉग भले असर दौर दामा डायलॉग के गुशे अचिंचो ये जुबान ये बयान ये ग्रामर इंचो हमें तो मजमू तोरा गेटअप होगा ये तो छेना बेचारे तो दुरुस्त से किरदार वही जाएगा अहम मामला तो ऐसा क्यों डिफाइन करने के कई रोल चीज़ें ज़्यादा हैं और दुनिया चीज़ों बंद होगी उसके पर पेश किया था ड्रामा में तो स्क्रिप्ट जरूर है स्क्रिप्ट अगर स्क्रिप्ट है तो बुनियाद मतलब डायरेक्टर के चार है इसी तक करेक्टर को जाने आज आए तो आर्टिस्ट लगा तो थी साहब अब कास्टिंग कम किरदारगारी क्या बिल्कुल किरदारगारी कुछ पर एक्टर कमाल है कि आई है मुर्दा किस तरह एक डाला के जिंदा का हम एक्टर का अच्छा बाद एक्टर के बता बस जो गप जना सट्टी ये गलत है हर किसी की स्क्रिप्ट का रिश्ता करता हमें अगर तो चीज़ याद करेंगे या कम करेंगे तो डायरेक्टर को डिस्कस कर भाई इसी कम कर या याद करिए मैं एक दूसरे को लौटा अच्छा एक तरह माँ हाल दे मैं शुतम फातिहा तो मैंने बूट होता दूसरी होता बस परेशान होता मस्जिद मखलूक भर गए न फातिहा नहीं लगे तो वहाँ बस परेशान होतो पर एक मौके ऐसी सलामत बिक्रम नाज़िरा मगज़ नाज़िर ब्याह ये बड़े में गौर होता तुम्हारी स्क्रिप्ट एक तो इस तक दादा हाँ कहे तो हमें अंचोड़ा तक यक के मगज़ के भाई वो जाके कौन है लोग के पूछे ना इश्क़ बेचार है ये ज़बरदस्त को तो इस्तेमाल मुश्किल चार है हमारा चार है मगज़ के इस्तेमाल हाँ इस्तेमाल ये तो होता है इस्तेमाल पार्क फिशर पर मुझे तो मोची है इस्तेमाल ये जो बूटा पे के बाजार में दे इसी सौदा बूटा पर 5,500 रुपया आके सौदा बूटा मारी कितने बनी गुट्टा हंचो वाला गुट्टे तो हंचो के बाद में तबाही बूटा ऐसे बिल पता सिपाही पुलिस वाले आम मना फूट जाते लट जाते पर हमारे तो जेला देन दाता भाई तो जेला पर जज कैसे इसी दे मार तक भाई ये मर्दों कैसे ना ये बड़ी दूसरी करता तो छिंके से पैसा तो 5 माथा सजा है उससे भी यही जुर्म में इनका इसमें डटवार था मना कैसे ना ये तुम्हारा सजाम देंगे तो ये नासिर साहब बड़ा एक्टर है माशाल्लाह अल्लाह ताला से जिंदगी दें अच्छा देखिए मैं तेरा कुछ है ना बाहर तो उसे मजा ये गप्पे का एक कैमरे में एक संगर एक मर्द में था कि सर वहाँ आंदा था ना तो ये अंत कह रहा है कुछ तक भाई तो मैंने मामा दे यार मेहरबानी अब इससे नहीं भाई बड़ो अच्छी करे कर मैं नबी पहले इसी बिरास को तो बिरास समझा ना यार ये मनी वहाँ में दे हम मनी बिरास को सलाम दूरी बिल्कुल सलाम दुआ खत्म मैं जिन मर्क मैं शुभ अपना करा ना मना तो जान तय करा सा अगर इसी मर्दुम शुद्ध बच्चा हम गिरो का लड़ जाता आयरन ऐसी बिरास होता अरे तो मनी बिरास जाते मनी बिरास लावारे से हाँ मान में ऐसी बदले गिरीन तो अब इसे हम लोग तो पूछते कि मर्द जिंद खत्म भारत जिंद खत्म लट तो जरूरी या जर भी दे या लट हुआ बस जवान जी सर जरा मजलिस दे मारवाने तुम गेशे जस्ट करें नसेजन मुझे जस्ट वाजह होते हैं एडी साहब मुझे ड्रामा को मुशावरत अभी मतलब बहुत सी चीज़ें हवार बना वो पता वाद इसरा में डायलॉग के निवेशता बुता बड़े मनीला पाबंदी नबी वक्त जमाना डायरेक्टर भी या एक्टर भी आई तो का तब्दीली हुआ और तो का आई तो का नौके चीज़ और तो का वो बड़े बड़े डायलॉग के देख बुता खासकर थिएटर तो आहने तो का अगर नौकी को था या चेंज एक होता बला चेंज जुआनी हिसाब बुता पता प्रोड्यूसर डायरेक्टर आप पसंद बुता इवरे मामला बुता के आ डायलॉग है छत्तीस डायलॉग के दिमाग का आओ सर बाज बुता अच्छे डायलॉग मादाता को एडी साहब एक आदत हस्ते स्क्रिप्ट बनते उसी डायलॉग का तो याद कर मगर तेरा सही लगी ना कुछ डायलॉग तो सही गुशक कने वो गुश असरा मका बाग गुश तो ने डायलॉग के नी अबर को शिया में कैरेक्टर को ना पश्तो अभी वो कुर्ता को बलूची अभी विरावई अभी हमें स्क्रिप्ट
ہمیں بوٹو والا رفیع صاحب اسے پشتو ہے تو ڈائلاگ یاد وہ شعر یاد نہیں ہمیں پشتو والا بتا نا ہمیں پشتو ماشوت زولاړم خانه داسې شفاتیا کې ناستو خلک زملاړم ما له سړی دلته په فاتحه کې کرال کښېنستم زه خو موالي سړی خلک ماته وایي لکه د باندې کښېنه دلته څه کوې بول فاتحه نه راغلی یم لکه وایي د باندې کښېنه زه هم کښېنستم د باندې تړه باندې مې چې لاس پورته کړ ورور جانه داسې کوم هلته ګوټونه ماته داسې کوي ماله چوپ شه فاتحه دی بیا ګورم هغه ګوټونه داسې لکه چمکي ای ته سره زور دي ما ویل لالا پرېږده یاره فاتحه دی یې ګوټونه ماته وایي اشارې کې ګوټونه خپله ما کراره د ګوټونه مې چې واچوله دلته لاړم ډایرک بازار له چې لاړم هلته یو ډوچي ناست و نو زما او د ده سودا وچلېدله زه ورته وایم هلکه د څو باندې اخلې وایي د دغه خو 200 روپۍ منو ایسا چمکایدلا بوٹے تم 200 روپے خان آباد کا بچہ تھوڑا زیادہ بولو واسه زما او د ده سودا اوسو په 1500 باندې دغسې چې ما 1500 باندې دا ګوټ مې خرڅ کړه کرار روان سم چې شا سره یو اواز راله چټاک ای سړی دا څوک دی ما ویل څه کوې لالا وایي دا زما ګوټونه دې غلا کړي دي درځه تالیله ویل تالیله ولې وړې ګوټونه دي سره زر خو نه دي دغسې ګوډم تاړه والا راله هغه خو نور بیدار دي یاران وایي پکړه اسکه ګاډي مې ډالو قرار مې واخیستل ګاډۍ کې واچولو لاړم تاله کې مې داسې وډبونه وایي دا ظالمان وایي بیا به سهار شو وایي دلته به عدالت ته پېښ شه زه خو موالي سړی زه څه پېژنم عدالت لاړم هلته قرار هغه جج صاحب وایي آرډر امر ملا ایک پراٹھا ایک چائے کا پیالہ بیا یو چپلاخ راله وایي پاگل کا بچہ تم کیا بول رہے تم خود بول رہے آرڈر دے ہم بھی آرڈر دے رہے قرار به لاړم 1500 بوټ دپاره 15 شپږ میاشت کېدو لاړم په مفت کې آینده به والا زما پلار ته توبه ده چې تا ګوټونه غلا کړم جی شب ذرا عائشت ناصر کی ہوتی ڈائلاگ یاد ہے یہ جو آنے چیزیں ڈائلاگ وہ ہمارا میں مدرسہ چا سعودی عرب فیض کریم کلری حنیف کلری چا سعودی عرب محمد میران محمد شفیق حسین اللہ مولانا رسول نوحانی کریم بخش محمد خان جتوی سلیم شانی گلزار خان جتک شما درستانی منت کشما مجلسہ اوار بتے ہوتے اللہ شان کو تے ایڈی صاحب عطاشاد ایک کنچے کرداری کے شاعری بھی یہ بے مثال ہیں تو آئیے شیرانی سوری ڈرامہ اردو ڈرامہ نہیں کتاب دیما اورتا میگل صاحب یہ بلوچی ہم ڈرامہ ہنی کتاب دیما اورتا پروفیسر شعیب شادابہ دیما اورتا اور ریڈیو ہم جو آنے ڈرامہ کو تھا اور ادھر پی ٹی وی اولی ڈرامہ کے باہوٹ ہوتا تو عطا شاد اوالا آئیے مزنے محنت کس کر ڈرامہ اوالا تو آئیے نزدیک دستا تو آئیے لگتی چیز اگر یاد آشا ذہن تو کبھی مر سکتا عطا شاد صاحب کہتے ہیں میں استاد ہے بعض چیز آئے رہے کو لیکن ماں بنی استاد بعض بوتے ریڈیو ٹی وی تھیٹر لیکن ٹیلی ویژن میں اولی استاد عطا شاد آوانا ایلدا تک بھائی اے بڑے ٹی وی ڈرامہ بھی اے ٹیکنیک یہ بعد منا ایلدا تھا تو ماں تو بشا کہ ہمیں مردم دودھ شد اسی بات ضرورت تھا ایز اے شاعر ایز اے کمپیئر بہت زبردست بہت زبردست کمپیئر شاد شو اسی طرح کس طرح مجھے بار گتا آئی رنت کس طرح آر رائٹر کمال رائٹر اچھی کہ ماں کھانا کھانا نو شیری دوستیں بوتا یا دیگر ڈرامہ میں داستان عطا شاد پیش آ جو اس طرح ریڈیو تھیٹر رکھو بس کونے وعدہ تو تو بس مذہب مردمت ماتوائی شاگردہ معاشی ذرا برا میں حاکم لیکن ای مرتبہ ہمارا دل بڑی باس کو عبداللہ ایوب بلوچ صاحب سلام ہے بھائی آمنی استاد بوتا ہے تو ای بڑے ابھی محمد الفت منی استاد بوتا ہے بید المسول منی استاد بوتا ہے محمد نواز مقصی مدن کردت محمد نواز مقصی مانا ٹی وی ٹیکنیک ہیل داتا اور مانا ریکارڈنگ ہیل کر داتا بھائی چون بھی ایڈیٹنگ چھو بھی چھ میوزک چھے کنسپٹ ہے یہ دونوں چیزیں مانا ایسا اب تک سیاہ کہ تو گپا کہ سیمی ڈرامہ ہوتا تو ایسا ہوتا تو ضرور بنیادی ڈرامہ
हम तो का वारे हूँ आ जमाने का खासकर बलोच जालिबुल ड्रामा इन तो का बुत्ता या न बुत्ता वहाँ पता दरकों में अदाकारी को था पर से मजबूरी बुत्ता और पता शुरुआत आके अवली फीमेल के एक्टर का आके बुत्ता या कि दो बुनियादी मर्दों जालिबुल एक्टर्स के बुत्ता उम्र ये वाला का मुसफ़िर थी अरे यके मनाज लेडी आवाज़ खोने आर्टिस्ट मनाज लेडी अवली जनरत किया एज एक्टर और कंपेयर न्यूज़ कास्टर आयरन किस तरह بعض كده زاهر وارثة زاهر ماس أدرى فاميلي كستنا artistic بتاعي ماس شيء بس أو شيء جن بغار شيء بچك دوا ما artistic دتي काम करता يا ولد شيء أنت بلوغ أولي ما نادلي أيضا كستنا بعض ديجا جن كده أي मतलब मादरी ज़बान न होता मास ज़बान न होता बड़े आहेल को मास शस्ता सीमी شرفتا پروی شرفتا پروی شمسا خلجیت دیگر بعضی هستن دردانه بلوچی ایران دردانه باسکار کو مانے کونے آرٹسٹاں بلوچی براوی پشتو اردو چارانی زبان کار کو مدنی آرٹسٹ ایران کے استعمال زورا سبیہ بلوچی یزینت ثنا ہے آت باز ہے لیکن انو مانا ضرورت ہے بلوچی براوی جن کا بہت ضرورت ہے میں کوشش جوت کرا اچھا ویسا لیکن اسی واسطہ کہتے ہیں ہم جوت محنت اور لگن شوق بغیر نبی باز جوان جی شرف دار مجلس کرنے گئے ناصر صاحب ڈائلاگ وشا معلومن کے مجلس گشت زیبدار بکا کجا بھی ڈائلاگ پر پتہ ڈائلاگ یاد آ حالانکہ بعض مردوں یاد نہ پا یہ وشی اشکن لوٹے ناصر مرچی گاموش بکرن جی سر ایک ڈرامہ تھا منی فیمیل ایک کریکٹر ہوتا ایک بلوک ہوتی ہے انچو سی گیٹ اپ بلوک کلین شیپ پورا میک اپ گیٹ اپ تو دا ایک سورے انچے ماحول ہوتا ہے نا اسی وہی تو بلوک کے چڑچڑا ہے بلوک کے جنک چور ہو گیا ہمارا بشا اب جنک ڈاکٹر کو جا رہا ہو گیا جنک بیار شمائدہ منی واسطے گوڑا کوئی بیار تو پنمن بیار کبھی صبح چور ہو گیا کبھی شور ہو گیا بلو کے کیا حالا بالکل کنے نا صبح شور میں بس انچے کریکٹر ہی ہوتا کہتے ہیں آواز بھی منی آواز بھی چینج ہوئی محمد رابی چے ملیشیا عبدالمجید شر نظیر لیا چے مختار سومرو خان محمد چانڈیو احسان علی بکٹی شدرستانی محنت مجلسہ کو وجہ حیری صاحب مطلب درکوں میں جنہیں کو یہ بچے کام بعض کار کو تھا مطلب آہنی زبان نبود تھا بلے آہاں ای ڈائلاگ چون یاد کو تھا مدن زندو کا سوال ہے پر زبا شائستہ ہے کمال کو تھا کہ بلوچی براوی ڈرامہ تو کا لیڈنگ کردار کو تھا وہ بعض ڈرامہ کار کو تھا پر بلوچی براوی زبانہ ایوڑی آرٹسٹنی مثلا کردار بھی تھا تو اشانی طریقے واردہ چون ہوتا ہے چون ماں کس طرح بعض میں آرٹسٹ تھا سنکس کے آرٹسٹ اللہ شکر ہے ہماری شاگرد بھی تمام ذات میں نے وہ انٹرچت ماں کو ادا کس طرح شہیل جاتا گھنٹے سے گھنٹے 4 گھنٹے یک لفظ بلوچی ہے براوی ہے تو ابھی محنت کرتا ٹائم جاتا تو اللہ شکر بات بہترین ہو شاستاز تھے بہت زبردست تھے آرٹسٹ تھے آئی رد کسی میں شمسا خلجی عطیہ بعض تھا آئی زبان نے بھلے محنت کو اور بہت زبردست کریکٹر بتی کرتا ہے میں کچھ کہ ہر چیز ہے محنت لو ٹھیک ہے ماں وقت تو حیران میں کہ اردو بلوچی براوی پشتو اور ہزار کی یہ دعا میں اسٹیج کو من شوق جذبات مرا کر گئے پشتو اکیڈمی ہے میں شش ڈرامہ کو حتیٰ کہ میں نے زبان نہیں لیکن میں مجھتا نہیں ہے یہ منی زبان ظاہر میں کار کرا بھی ہے زبان میں کہ بالکل میں برداشت نہ کرا میں مجھتا بھائی دنیا زبان میں منع کار کرا گیا یک تک دیگر کا پہ کچھا یک ایویٹی خیور فیسٹیول بھوتا ہے مطلب فیسٹیول ہمیں ہوتی رہا ڈرامہ جوڑ کو تھا بند دروازہ تو ہمیں آئیڈیا دیم ڈاتا مجھتے ڈن ڈوچ تو ماں ہوتی ڈرامہ تیاری میں کو ظاہر میں اردو انوشتہ کو تھا دوست جہانگیر کا کرامت ہے آرٹسٹ عائشہ کس طرح ٹرانسلیٹ کو آپ تو حیران بھائی اولی ڈرامہ کس طرح نا کہ بلوچستانہ جوڑ ہوتا ایشی کریکٹر زیبا بلوچ بلوچ آپ بہترین ایکٹر سے ایوارڈ کو پشتو
ہدایت سلیم پشتو ایز ایکٹر محمد ایز اے ڈائریکٹر رائٹر بیسٹ ڈراما آف دا فیسٹیول تو پتہ میں نے مجھے روٹائن تو اسٹیج ہے کہ بھائی تو گپ کر ایک جن کیا پشتو گپ کرنے میں سمجھ پشتو میں نہیں آئے گے تاہر ہمارا پوچھتا کہ آپ ایڈی صاحب استا ڈرامہ دیا تو پہلے چیز ہوا ہے مقصد تو ڈیٹ میں پشتو ختم سوئی تھی اور سجے کو آڑی تو اردو تو خبر کرنا چاہتے تو بعض خاندے تو بعض مخلوق اچھا آپ کو پشتو نہیں آتی میں کہ نہیں تو ڈرامے کیسے میں کہ میں 25 بنا چکا ہوں وہ نہیں بنا تو نہیں ہے میں تو کرتا رہتا ہوں پشتو ہو جائے بلوچی ہو بڑھائے آپ کسی زبان کی مجھے پرابلم ہے لکھ دوں گا تو ہمیں بڑا کس طرح اللہ شکر اللہ مدد نہیں عزت داتا بھائی مدد نہیں عزت داتا جی شردرا لازم واجانی عظمت کیا دیمات کا ما مجلس صاحب میں گڈی بہرا سال بتا بلے ما گڈی فرمائشہ ہم چاہ ناصرہ کھنے کہ ناصرہ ڈائلاگ ہمارا دوست نو مجلسہ زیبدار کھنا نو یہ ذہنہ ہوتی بسوچی فکر بکا اردو بھی بلوچی بھی پراوی بھی پشتو بھی جی جا اردو اثر اسٹیج منی مشہور ایک شاعری ہے سنچے مزہ کیا است شاعری میں مکس کرتا منی وطی نے پلٹ کے دیکھ کے ظالم تمنا ہم بھی رکھتے ہیں پلٹ کے دیکھ کے ظالم تمنا ہم بھی رکھتے ہیں اگر تو سرخی میک اپ لگاتی ہو تو شیو ہم بھی کرتے ہیں جی جی ایڈی صاحب انچو کے ڈراما نی والہا گڈی بہاری اما نوک بائنے آرٹسٹ جنہیں کنو بچہ کا آہگ لوٹا چچو ای فیلڈا کارکنے گنجائش ہے مختصر میں جواب دیں میں اس سے فیلڈ بالکل خالی ہے جی قصد ہے چلنے واسطہ تو بالکل خالی ہے نا اگر یہ شوق ہے اور جذبہ ہے تو بھی حاضر میں کار دیکھ منی کار ہے محنت کریں شمائے کار ہے ہر چیز کی میں زیادت کو کھنے میں کہنا اچھا تو یہ کافی گپے ترمیشہ کہ ماں ہما مردوں کہ ہر زبان خدمت کرنے کو فرض سمجھا اور 8 سال خدمت تو منی زندہ ہے باز مہربانی ایڈی صاحب لک منت ناصر جان تو یہ باز مہربانی کشمہ مطلب زبدار کو شربدار لازم آرٹ فن و عزم کاران دین روی چاگرد دین روی تو یہ بابتا علمہ ہمارا فکر کنی شربدار کو